PMGSY atowar kaselam patang tide. Jilang so along Kongres aja kong kaceperang. Lakha pho Rongkhang constituency kaparlu pariwartan araje kethek dunlong lipin nadimta dolang. Kardom karbiang long rat kiduan nili men ke Sri Sren Kamsa nili haragat LAC mate Assam Assembly election along kecepati denji nili APSLC pen candidate ason nili Adap si bang solong nang letung kadu kavita nang li ator ke sunat nang li bhot bang nili pham nang jokpon pu pusi nili juneri padi krim nili tum APSLC pen akemang aket henai mate akisikjit lake nili tum Autonomous Council Electoral Roll abang jun vek nang po lahano kisikjit akachesom labang so electoral roll amlo mate mas council lo electoral roll amlo along kichi mate non tribal atum amen nang dudun opot pavidet je banse dumbori lo pen ke labang so nili pen legi pugali alang li pen legi pugali lake siksidul arona teng pensi claim nangji puta high court ane tumonong na ki don dun lo sita menon puta chun chere se bangso pachun bek nai so lang be Abirta ke langbang phubang phidona phansitami nilisami juli bebe hinpen cardom bajiriklo cardom nonar juik sena birtang ton pen jengkha hawar thepli aram pen thenglong arong an kilometer pho so sechet kaselam nangji PMGSY atowar kilometer plian selamsi pangton ko Bangso PMGSY atowar aron 1 kilometer phora tokbor phokebran kepan selam pon vek nangji sitame nona bangke kilometer pli an selam pon chotpen kaselam nangji ke dolang kilometer isi su sicher bangke arlong ke air towar ari nordong lapen longle ki bui pensi asai pangton koklo lata kang thim limpen le kaselam takali la so joine hadak rong araratu barla ke bechenga pora huklote kanglit kangther akisum pensi chileng nang kok popusi kanin bipadopon Bangso sai lake Komalgiri si ke klempon bonta alang liphan pinier ni amta kangsai hai hedera bangke Karbiang Long Autonomous Council kalite halaso hut Kheroni PWD SDO Biswajit Samatumsi ane kapatheta haiji kalipwa sonte alang liphan pinier ni insai etche potlokuta rongorar tu injerinti रास्ता तो 5.5 किलोमीटर एक्जेक्ट 5.5 किलोमीटर आছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কমপ্লিট হৈছে আপোনাৰ 4 কিলোমিটাৰ নে কিমানে হৈছে কোনটো গাঁৱত এইটো হৰমিলাংছ কোৰ পা কোলকে বনাব লাগিছিল এইটো থেপলি আৰাম পৰা এনেটো ঠেংলং বস্তিলৈকে বনাব লগিয়া ৰাস্তা এটা বাকিখিনি বনা নাই নেকি নাই বাকিখিনি তো দেখা নাই কিন্তু এই কেদিন এই ইলেকশনৰ এইটো পিৰিয়ডতে মানে আপোনাৰ ৰাস্তাটো ঠেংলং গাঁৱৰ ভিতৰতে সাইড বা মানে কাটি আছে বুলি কৈছে কিন্তু মই Kheroni pen Mohantiron Karbiang Long live Deupani constituency angkang Silonijan Jilangso along Kongres ajakong kacepherang ajok BJP penchenglok prek jam asongatum kacepaogdon Kedam tang there ponify trainer cap arni Deupani constituency angkang Silonijan Jilangso along Kongres ajakong kacepherang amai kapadudam hut BJP ASDC lepen independent atum pangrumpet bang pharohini rapli araratum amethanga songpenchi udum rintisi Kongres aphan ningke thepen ajok chepa ogdunlo Labang Somailong KADCC Maipu HD Minister Barin Khorsing Inti Bokajan LSC Congress candidate Roton Inti Borsing Rongpi Telangana State Pen MLA Sitha Ekka KADCC Adun Maipu Chandan Patikar APCC Achunbang Dr. Mongbe Rongpi Tumpen Chenglok Break Jama Rongpen Kachetongdun Rongasara Tumta Chitongdun Inti
Melong Congress upon aning ka chiti parpik arar tumpen bokajan LAC long Congress pen karjab duna bangphu roton intia phan karbia poho pen karchupon dep pen aphi Telangana long ripen ke bang MLA sitha ekka lam ke jai pona tingke BJP asong atum det kachari boma hutsi ki plan ki phietum aphan chojor etsi ki ongdung vorenga warsai ke rara tumang bong pen thipon erlo হনত কি হৈ আছে সেইটো একদম খোলা কিতাপ দ্বাৰা খোলা আছে সবে জানে কি হৈ আছে কি হোৱা নাই এতিয়া তাৰপিছত ডক্টৰ নুমৰ মমিন ইয়াতে ৰাইজৰ যিটো কাম কৰিব লাগে সেইটো কৰা নাই আৰু এইটো সাধাৰণ কথা এটা আমাৰ যিটো লাইফ লাইন সেই ৰাস্তাটো আমাৰ যেতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট খৰচিং ইংটি মিনিষ্টাৰ হৈ থকা অৱস্থাত সেইবিলাক ৰাস্তা গ্ৰাণ্ট কৰিছে কংগ্ৰেছ সংঘত যিটো আনিছে সেইবিলাকে কৰিব পৰা নাই কিছুমান একটা দুইটা ৰাস্তা যে কিছুমান অঞ্চলত কৰিছে সেইটো ডেভেলপমেণ্ট বুলি কথা নহয় আমাৰ যিটো কলেজ কেইটা আছে আমাৰ স্কুল কেইটা আছে যি ধৰণৰ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিব লাগিছিলে সেইবিলাক কৰা নাই আমি কংগ্ৰেছ টাইমত যিকেইটা হস্পিটেল এষ্টাব্লিছ কৰিছে সেইবিলাক হস্পিটেল চাইণ্টিফিকেলি এটা মডাৰ্ণ ইকুইপমেণ্ট দিব পৰা নাই ডেথ ৰেটছ কমাব পৰা নাই এডুকেশ্যন বিজেপি অহাৰ পৰা আমাৰ এডুকেশ্যন ছাইডত আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বঢ়াই নাই ডাউন হৈ আছে আৰু আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা মানুহৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ইমান বেয়া সেইবিলাক বেয়া হৈ থাকিলে কি বিজেপিয়ে ভাল কৰিছে বুলি কয় Jongsi nonepong MLA kiliga hut boka jana raratu rotoning thiaphan pahai det pulote rara ki sungdo an pajok ponji lapen akethe nai laki vorenga varsai sitami kithur miari sonim so tuma phan pipon vekji puta aning pathe ponsi boka jan LAC longpen ke alangli phan pehai dun vek poputa rotoning ti aning ga chithialam the pherang ke tuma thengnum nang pachini dun मैं तेलंगाना से आया हूँ विधायक हूँ उधर AICC महिला कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड इंचार्ज ऑफ छत्तीसगढ़ मेरा साथ NSCI नेशनल जनरल सेक्रेटरी TPCC सेक्रेटरी हमारा NSCI प्रेसिडेंट भी आया इधर हम देख रहे अच्छा जनता लोगों का अच्छा सोच रहे ये बीजेपी वाला 5 साल से पूरा असम को बैक छोड़ दिया अभी बीजेपी वाला हर गए तो अच्छा असम अच्छा डेवलप होता अभी देख रहे हैं पूरा क्या क्या पहले हमारा इंदिरा गांधी नेहरू जी राजीव गांधी पीरियड में अच्छा फैक्ट्रीज अच्छा इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन किया अभी मोदी क्या सोच रहे हैं उनका दिल में एक ही है रिच पीपल को रिच करना पुअर पीपल को नीचे करना Lang Chiting Pen Subhas Terang Karbiang Long Live Nangle tum hiti ka hello pen kedam ningka saksak doma do posita matha ikri humre ignon nangle tum adung het kedo Phangcho Enterprise Nanglik tum ladak lomik ji lage electronic goods, gift item, food item, cosmetic, water filter, sport and school item. Lasi humrik non MS Phangcho Enterprises, Jirsong Asong Road, Rongkhela, Dikhu. Election por rat chari asong jatum akisong ahud kapajok donason thotsi nilitum rara kisong ahud ta nang pajok pontha pusi lakha pho rongkhang constituency kaparlu chengbiri lindok rongpia rongpen be arong araratum kachuningri BJP Parivartan Sarkar Wanglu Pupen Kaching Thurasai claim clip banke jongdam dagun e sitame piniar ni anta Kaching Thurasai ke claim dam de pinadim dupikla
ahok towar me lang oversight ki pika pajero dimta penang andulo bonta ko piko sonar ki sung pen lone mate kili tong kili thek thedat lone lakha pho rongkhang constituency ka parlu chengbiria hawar lindok rong pierong pen berong longke pini arni anta meri hing oversight pen akaprek parivartan po hormuke ko pilone chini dunde pinlo Perangkia butung pen kahumri da mahut hadak rong aratum kachithana tengke kaching thur puke me an chotlo la pen akapreke thangta chini dunde la pen longta longdunde pusi ningkang samse chepaklang ringti ni tu me thang se ki sung chu chini ke mane angkang pen ke sung pulo te la kai litum angkang masi chini ji chu corona san ke litum angkang masi ki sung chu chini rep lo non rong akam ke ni litum si chu chini lo rong ke sung ko pipima hen tuwa rong along pen midigel angko rong pen bojar kedam kichu son ko pilo ili tum cuci ni rep lo ko pipisi kichu lo nang acing hor ni adang po arbi ki jang po rason bang po jcb humbak nang pabuk lam lam po nili tum ko nang pasung tu cho to war pa hinu cho kisak ni si ikeng lumrang bojar sun po polote gari motor do tum ta ha ibengan ha bojar dunga si bikang eni hem chewan long le lo nili tum ki ning kang sam dop ason ke chi thek long le det lang le ma non ki khibom mp horen singh be alang li sitame nili tumarong along rang plutsi me la pen to war sai nang pipon popusi chechak tekang lo alang li kache chaka tengsi me war sai bangke long lu sitame to war bangke piniarni anta contractor kache krong bang bronson timung alang li ame thanga le phan lone mate mp horen singh be apharlo kache georgia phan lone piniarni anta nang patang pi thek thedat lo pusi ningduk chi pipon nili tumke soka khiti pen lok puta chipe plangun e chipi rengun e luthe inghorisi bonghom inghorisi hen inghorisi habirik inghorisi hapina men supi inghorisi lason pina hen up inghorisi lason besi nili tume chopareng anga tobar daim pote puta hamren puta long epi puta borthoi so kona sidamalang dongka bujara long dongka midigela long ke nili tumke lasoi krong lo nili tumke dak nang tumarong pen dongka mukaman tungke sudene data ki sungke suar lutum si cicini suar lutum cicini no nili tumason usumar bihek avi ke chuyor chulang sung po jo pada ampen usumar bihek atumta sapsantar humri dampo midigel humri dampo adet mutia teng pen check up ni hajar ni ledun tek tek mu apora tarik los plot po doktor long lepo doktor tam long po un anun an towar kahin upar pik pena jok neli tum pinang anak kisung jingtang na koklo athe kave cheng apor hutlote kanglit kang thera pen inghan lang bunga towar kisu kyun e pen danglok school lo kacharli also maratum cheleng nang bomlo lasi akaprega war saile nang patang pon pedet pusitami ningke oya thayave setami kenang sot nai towar bangle nang patang piasonte neli tum ninging sampik jipusi kachuni ripadupo tum apijong stame hala gari bikok anganta aprang bharia tharlong theposi towar parpanta saneli tum don enut asar march lang si irui pendo barani ni sini tum harlong e plak la penyon la pu nil tum aprang setame la haya harlong thepu ta ni tum ratman si gepla pen lason donison mani pharoi ni la thoya soring long rena chokle manun tum atowar ga la masini tum lason rung pon pen sila so la haya harlong e plak lo non gedam tangan ke sarkar bana kerap thanga ta belang nil tum ham su punon aprang ASCC ya hutsi ham su ta long chot Setenon kongres akai huta la hemsup gawe la tenon BJP a sarkar piling banan kan thom philo ke dostan nani tun thang tang thek thang lelang dongka mukam pen wiki be karbianong live non asamalong BJP a sarkar chari long thu pulote kebangji ninkan sure hinira inkora hini aninkan therepo chiklo aprang lak isiari soe janga toma phan voreng barsai piponji pusi karbiang long autonomous council CEM tuliram ronghang lamcha kachipi Chepardun ron pen karbiang long autonomous council CM tuliram ronghang lapen MP horen singh be anparta arya sanghotu BJP pen karjak duna bang puatu maphan kapahai ponvek ja phan pura vote ke hang amai pachithang nambom lasonda taxi kedam tang there bonify trainer ke parni korkanthi constituency ka pardu dongka chingthu pathu aklamalong kapre asong pen BJP along kaching be duna maila pen vote ke hang kapachithang amai padupo
Korkanti Mondol Committee Mai Pu Doloing Tipen Kachupahem Pupon Amayalong, Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetongdu, Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lam Kejaike, Panchayati Raj Langdu Tanglo Lapen Circle Office Ta, Akaprek Along Risi Kerek Pontanglo Pusi, APHLC Atunke Pachitang Tanji, Lapen Longlia Patata Kipia Chakong Avipuji, Setami Achakong Keduke, Team Karbianglong, APHLC Atunkali. Team Karbianglong Achakong ke dua join si lak pira troxy ke brapko arara tumaphan longli patata pipontang lupusi ninjepo. BJP government dan Depan Autonomous Council lapen ke ASDC panel Congress acaria hot hala so panel automat hata don magleto hala so tupur to ye abara to ke thekeri ke cheko ban photo APSLC da mena theko na tumke nebe than theknai lo photo मातले राज भंगे थाना जी के कार्बियांगलों में पंचायती राज लो पुजी थोड़ी सर्कल का प्रोग्राम पंद्रह लो पुजी दोंका सर्कल का तो कामपुर पंद्रह लो पुजी दीपू सर्कल पे सिलविया सर्कल का गुलाघाट पंद्रह लो पुजी लोगले पता कि क्या जा कौन हुई थी पुना तुम क्या जा कौन हुई दोनों में तुम केदो के टीम कार्बियांगलों ये तो पुजी क्या तुमसे और दो वनी तुम लगा Ningkat ke thom na chitim penil tom Karbianglong longlia kota kwan lagi ping long suara batu mapha Lagina troksi ke rapho apimne tumpan longlia kota pian long itu 6 Sedula CM lo Tuliram Ronghang ke lapen Raju Tiso Lun Sing Teron Dorsing Ronghang lapen Vidya Singh Inleng ta 6 Sedula bang pulo kuta Maya long Ninje Ponsi Asama long non BJP Sarkar Pithot Chali long Tupulote Kevang Jinin kan Surhini ra Inkoira Hinia Ningkan There Pojeklo Aprang Lak Isi Arisoi Janga Dumapan Vorenga Varsai Tipon Jiputa Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lamchak Chipipo Maya long candidate Banghini Vidya Singh Inleng pen Dorsing Ronghang Anparta EM Raju Tiso EM Lun Singh Terona Tunta Chipuru Halapu Maya long Congress ASDC APHLC lapen Prek Chama Song pen Bang Harawini ra Thongkep Araratu BJP long Chingbedu Langhin pen Sarpang Ring Tiga Thar lapen Dongmuka pen Samsing Inti Karbianglong Live Dogmoka Police Station ang Kangarlu, Kedamtang Tere ni Pai Krener Kep, ani kang Sampor Pai Trogra Chitim Malom, Sildharampur Havaralong, Dampar Kachetongajok, Banghini Katevaratum, Ahiring Tangra, Arengahu, Keso. Bangso Dampar Humni Kachetong Hut Kithek Dunlongatum, Kethan Ponatenke, Karbianglong Anat Pen Kedambom, AS06, BC 3600 Atragapan, Doboka Natpen Ihum, TN 2021, TR 3206B Adampar men Lapua Hin Nang Sui Chokajok Chetong Derlo Bangso Jok Dampar Kevek Banghini tu Ahiring Tangra Areng ke Suambong Inura Bang ke Kithi ke Rengabong si Chedambong Lopusi Kethek Longatung Pen Pachinipong স্কুটি আমি ক্রস কৰি আহিলেহি আহি দেখিলো ডাম্পাৰখন নিজৰ সাইডতে গৈ আছে এই ৰং সাইডৰ পৰা এই কাঠবডিখনে ৰং সাইডৰ পৰা আহিম এইখন কৰবা আহি আছে আমি আহিছো দিলাই হয় তাছে এক্সিডেন্টটো কেনেকুৱা হৈছে ভালকে এক্সিডেন্টটো মানে এই ডাম্পাৰখনটো তাৰ নিজৰ সাইডতে গৈ আছে হয় আৰু যিখন কাঠবডি হি তাৰ আমাৰ কাৰ্বিআংলঙৰ পৰা এফালে ডবকা যাবলৈ আহি আছে আৰু এই ডাম্পাৰখন মোটামুটি কাৰ্বিআংলং ফালে গৈ আছে স্পিডটো কিমান স্পিডটো মোটামুটি কাঠবডিখন ঠিকে আছিলে স্পিড কিন্তু ৰং সাইডত আহি মাৰাৰ কাৰণে এক্সিডেন্ট হৈছে ৰং সাইডত আহি গ'ল না Dampar Humniang Bong Kachetong Ahir Kang Tangragajok Kapreka Track Pensi Kisan Nang Bangso PC Areng Keso Tumapan Pajok Denu Lapen Tong Sekot Sekelangapan Sekelanga Hemalongan Paledamlo Birta ki rimduna porahut anke Kithi ke bang Birta Longpon Kelang Denarong Pen Bikrom Teron Karbianglong Live Tangde pinyara Abirta ke Lapon si Kangtoniklo Domethakme Arnikime